Reći jedan detalj koji će ovdje sad prvi put možda biti iznet u javnost. 6. aprila je bilo bombardovanje na Uskrs, jel tako? 5. aprila, znači dan ranije, sekretar ili savjetnik britanskog poslanstva u Beogradu dolazi kod svog američkog kolege u američko poslanstvo i kaže mu: sutra ujutru u 6 sati nemačka avijacija će napasti Beograd i rat će početi nenajavljen. To obaveštenje, taj isti engleski poslanik nije otišao da kaže ni Bori Mirkoviću, ni generalu Simoviću, a još manje Cvetkoviću ili ministru spoljnih poslova Cincar Markoviću ili bilo kome. I sad vi gledate, či da je nekome šapnuto da će biti bombardovan, onda bi taj neko recimo rekao direktoru Narodne biblioteke: sklonite tih 3000 srpskih srednjevekovnih povelja, sklonite neke od najvažnijih starih knjiga koje imate. To se moglo uraditi tog popodneva, te noći. Međutim, Engleze nije bilo briga što će srpsko nacionalno blago, svedočanstvo o njenoj prošlosti, 3000 povelja svih srpskih vladara, znači koji svedoče o nečemu, nije bilo briga da će to biti uništeno.